Šalom, hem dobrodošlo henjanko vjerafta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vlesoto lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut kova nalazini peki Izrael. Iako sao predavanja si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zaprati neam, ko Facebook hem ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. Olil jevrejenđe, savo baro hrabrenja tera kaja. Koakava lil amen di kaje jek drom, kova delamen jek sigurnost oti služba je mesijasiri prema lamende. Ko prva šov poglavlja amen shvatinđam hem di kljam sar o mesija otkrinipe sar okovaj prvo svešteniko. A kanavaja ko lile jevrenđojev tato šero. A te više nego ko bilo savo šero, motojamđe savi i primena Isusesiri sar prvosvešteniko, hem sar te razuminala. A pa na jekvar, samo ked razuminea, so i tora vačerio to prvosvešteniko, prvo ano knjige sar so o izlazak hem i levitsko knjiga, tad hinjamki pozicija te razumina i primjena o to nevo zavet hem od otkrivenja no novo zavet. Otkrivenje o to amaro gospodem, o spasitelj, amaro prvosvešteniko, mesija Ješua. Pravim tumare Biblije manca hem diken o lile jevrejenđe evtato šero. Diken sova čerija kate. Adava Melchisedek. Ako na hinjanle amen sarangleder, te diken adava termin Melchisedek, adava značini oto trin hebrejska lafija, melek kralj, jek slovo značini mlo, melhi značini mlo kralj, a sedek adava značini pravednost. Adava značini mlo pravedno kraljo. Pale di kaja prvo stih je tato šero, a adava Melchisedek hinele caro oti diz Salim. A kavava čeri oto jevrejsko lafi šalom. A da lestar više kaprečina kasnije, a šalom i sole veze sa o ispunjavanje devlesri volje. Ko ver lafijete pena o autoro tek ja kava lilva čeramđe da o Ješua, kova vela paloredo je Melchisedekese, ovija dava kova šajte ispunini e devlesiri volja. Jer ova čeri da ovi svešteniko e najbare devlesoro i dikens opisini o to Melchisedek, dikelape kate da ovre sljaja vrame i rinđa petaromariba ano savopobe dinđa eštarone caronen. Ko prvo stih na vačeri buto to Ješua, nego vačeri o to kova i nele angleder, kova prvo i nele otkrime, a ov vičinipe Melchisedek ki knjiga o to postanje. Ako dikaja sode sinđape, a menčiti najadao Avram resjale kaj, pa ke da lov se o to mariba ili o to činiba čak vačeri, a o konteksta kalestar radinipe džehar. Dželo o Avram te marelpe sa ocarevja i sa harimanuša opobedin džalen. I ovdjan džada dija pobeda na li zbog oleste i na li zbog adla trišel manušaso i neolea, nego zbog odevelali, odevelhi nea menca. A so se odeveli ne Avramea, o odgovori veoma prosto. A da lese so odevel obećinđale se da kovelo lea. I o Avram služinđaje devle, a kad služinaje devle, men šajte očekujina lesri briga. Kad služinaje devle, ovkovel verno te obezbedina menđe okovaso valjanamđe, te čera so. Pa vačer džumtu menđe već kontekst, o konteksta kateji, da na samo da ov činđa je neprijateljen, nego akateo lafi kova vajnte vičini peolestar, a dva je lafi pobeda. Jer kad o Melchisedek pesmo thođa, ovčer dža dava ano kontekst kaj ne i pobeda. I da vaj važno,
a da lese so Ješua hemo Melchisedek, a vena zajedno so značini da više razuminajo to Ješua, ked više razuminajo to Melchisedek. A so amen džana, pa džana da o Ješua, a da lese so avela paloredo je Melchisedekese, amen vajte mislina, ked mislinajo to Ješua, vajte mislina pobeda. Pobeda upreder soste, pa pobeda upredero neprijatelj. Da bio neprijatelj ovela neuspešno, ano lesoro zlo, amen ka porazinale, krozede vlesiri briga. Primetinen so penela zadnjo stvaro koka vasti kad vačerio to Melchisedeko. Penela na samo da Avram resjaleke da lov se to kava pobedonosno pobeda so inoleo pro neprijatelji, da katei nele o Avram instrumente da vlesanova stava, čeri da o Melchisedek i klilo, dikjen okrao, penela ov blagoslovin džale. Ako amen razumina Ješua, morate razumina da o Ješua služini sa prvosvešteniku te blagoslovina men sa pobeda, a da vaka te sikljovaje. Oduj to stih. Dikjen sar odgovorin dža o Avram. Tegani o Avram, znači ovle lja, a kava lafi bitno, ov nešto važno čerđa i aka te penela od desetak o to saso osvojin dža ano mariba, znači desetak lelja o to sa so osvojin dža ko mariba i aka teva čerio to Melchisedek. Prvo prevodi me akava da ovi caro oti pravednost. A isto je džahar ovi caro to mir. Salam značini mir. Primetin so penela o pismo. Samo ke čitinaja ko originalno jezik i oredo sar pisime a čavdo džahar, a onda ke čitinaja džahar dela jek naglasak. Prvodi kaja da ovi caro o to mir, a onda penela prvo te razumina pre toga da je ov caro oti pravednost. Jer bizi pravda nakao vel mir, a sa vodavala fi mir pa diken sova čeri. Prvo ovi viči ime kraljo oti pravda, penela prvo, a na Melchisedek značini caro oti pravednost, a o caro to salim značini caro to mir. Oko vas men shvati naja kavaj. Ede vlesiri volja, uvek povezini peki pravednost. Lesre svrhe, lesre planovja, uvek pravednost to lesoro temelj i samo kad i pravednost sačuvi me, a men ko vela men mir i nako veno problemija. So se, jer a te ispunini pe ede vlesiri volja a menđeno životi. Primetinen pana sopisine kate. Diken kotrito stih sopenela. Još uvek kateva čerio to Melchisedek, pa sođe na olestar, ovi jedinstveno. I čitinaja ko trito stih vačeri da niko na džanel kolaj nele e Melchisedek esoro dadhem daj. Na nole lesoro rodoslo, niko na džanel kad bihandohem kad mulo. Znači, i sije kateja ka večno aspekt o to Melchisedek. Katej si problemi, ne sve manušake čitinena ka vam penena o Melchisedeka davajo Ješua i buđi ne dva si kavena i men gled vam mislim džumali diken so penelo sledećo stih. Penela, ovi slično je devlese rečavese. Ovna penela ovi, nego slično je devlese čavese, ali o Melchisedekemo Ješua na ne jekem isto. Kad ispravno shvati najaka stih, ci dela dija mogućnost da o Ješua hemo Melchisedek jek manuš. Jer ovna neo Isus Melchisedek a vela lese paloredo. I penela o Melchisedek na ne, nego sar očavoje de lesor. So se diken so penela, a da lese hem ačola svešteniko za uvek, neprekidno da vas znači ni lesro sveštenstvo i soja te primena ka te uključo. Amen kadika da ol Melchisedek a čola za uvek svešteniko da bi lesro sveštenstvo hem o uzrok, to jest i posljedica lesro to sveštenstvo večno,
a da bi sasi kajmeno to Ješua. Jer Ješuasri služba neprekidno, a so ova mel avelate služinem dže pa odgovori večno životi. Naš ti promeninipe, naš ti te oduzminipe, a men šajte veruj na adava dikena kanal štartostih. A katem angelate dika i paradigma da lestar, adavaj o okvir o to temelj ko teo Ješua baziri meo prosveštenstvo uopšteno, a u Melhisedek hineli jedinstveno, hemo normalno sveštenstvo i da lesedi kao štarto stig počini sa olafi kovaj zapovest, kova znači ni diken. Mangavate diken, te džanen dikenakava, razuminenakava. Diken samo ko bori baroda vama nuško, Melhisedek. Ka se čak hemo Avram odad amare narodosrodin dža desetak oko lestar sohinele najšukar. A kava lafija ka te povezini pesa najšukar oti borba soleja o svoj imeano mariba. Kado Avram, već si klijamo da lestar, da resljaje Melhisedeke, kad je rinđape o to čini ba je kraljonen i sočer žadin džalen desetak od to sa so dobinđa sole jak je dja bitka, borba. So se dva je važno, a će u ključ. Ode velna zapovedin džadava. A kavaso katera kaja, da o Avram penđarđa i veličina so o Melhisedek. I o veraja vodi me i nesote čerelte del desetak. Dobinđum je kimel i neko pučija šalija men vajanilite da deset. Jed ja isto organizacija kolendar čeržum prošlo kur komisiji nava i oni pogrešna no pumaro razumevanje to Jerusalemu, to ti puve Izraelengirihemo, to jevrejemo, ti proročko istina. Aj si isto kola penena, pa desetak na nevažno, na nezahtevime. Ali prirodno ishodo ti vera, a dvačiti na novi zavet. O Avram na inole se naredimete del desetak. O to saso hinole. Ali ovo prirodno dava čerđa, a da lese so penđarđa, da je dava pravo ispravno stvaro te čerelije, da lese koja kava deo, dik sara kava hinele baro, da o Mojsije dinđale desetak, o to sa so hinole i pana dalje penela, to najšukar solea to mariba, i opanšto stih vačeri, a elevijasere potom konenđe, znači dva osveštenstvo, a kanaj irinijano je ka ver sekcija, ovo kateka si kajameno to sveštenstvo uopšteno, i o važnost to desetak je dala stvarija, je da vačerela sa jek a ver sveštenstvo. Napalo redo o to Melhisedek, nego o to normalno sveštenstvo koja dikaja hinele ni Tora i kova hinele o to pleme je Levijasor. I kola hinele eronese o to čer. Pa diken pažljivo sokate vačeri diken o paštostih. A je Levijasere potom konenđe. Kola ovena sveštenici Mojsijasoro zakoni naredini telen o desetak narodostar pumare praljendar. Znači on priminđe, a da lese so o zakoni zahtevinđa. O manuša morandili te čerena da vadva i nalepalo zakoni tebi priminena desetak. A kala lafija lengre praljendar so značini, pa on sa rehi nele pralja. A kala levitija, o to vizuelno pogled, on na i ne pobare averendar, a to vera plemenja da on zaslužin džedova, nego devela dva zapovedinđa. O odvinđalen za kis vrha i je kate da va delape naglasak, je devlestro suvereno izborte izoberini o pleme levitsko za sveštenstvo, ko te lenđe delape desetak, jero devel zapovedinđa premalo zakoni, a oni lengere pralja. Iako diken sar završini pe opaštostih, iako hem on Avramesere potomci. On znači priminena, ali sikljovaja dao Avram dinđa desetak,
ali akala priminena iako on Avramesere chave. So se kava promenini pesostara kateva cer. Iero zakoni zahtevini. Šunen so o lil mangelate cerel edevlesru. Mangelate si kajemijek princip da ostvarja cerena pe bazirano upro zakoni. A davaj o kontekst da bi razuminaja so opisco o to lil jevrejenđe mangelate od kirinamđi. A kana džaja ko šovtostih. Penela džahara. O Melchisedek. Nahinele elevi jesoro potomko. Znači o to Melchisedek vačeri da nahinele ovo to levitsko pleme. Ali penela da ovhinele din do delese desetak o to Avram. Dikajli katejek promena. Da sao potomci Avramesere so znači ne naodešu duj plemenja okolaso, ale lese o to bedrija, on sa redinđe kase, pa ko čave Aronesere, ko sveštenici, ko levi, levitsko pleme. Ali ako te dikaja pana nešto, dikaja dok čitinaja dalje dao Avram ko vadinđa desetak, ko Melchisedek, ali na vačer dole sedava. I jadava u stvari kova primini obećanje. O Avram priminđa obećanje da vlesoro, šukarlidova, pa dva i super stvaro. A so onda olil vačeri, temo tojko zomo Avram hinele uzvisi me. Ovi ne da vakova priminđa obećanje da vlesoro ili da velčerđa savez olea. A so čerđa ovdinđa desetak ko Melchisedek. Na a da le se so morandilo, nego da le se so dvajnele prirodno izraz kad razuminea ko o Melchisedeki. Da ovi nele kralj pravde, hem i nele kralj otomir. Soka te pana siklovaja, pa o Avram dinđa desetak, iako na hinele zahtevi meo lestar te čerela dava, a da le se ov hinole obećanje, ovi nele blagoslovi meo to Melchisedeka da vadi kljam ko krao to dujtostih, penela kado Avram resjakale kraljo to mirhemo ti pravednost, penela kad je klistilo to mariba, o blagoslovin džale, dinđale desetak i blagoslovin džale o Melchisedek. A ponovo kad te vačeri, iako i nolo obećanje, blagoslovi me i neo lestar. Dikjenojev tato stih so penela. A šukar džana da o pobaru blagoslovini e potikore. Znači, bizo argument. Šukarđana, to znači nekva naštite perajpe, dva znači ni šukarđana. Znači, bilo ko naštite peraje dva, so sikljovaja, da o pobaro blagoslovine potikore. Pa so se, pa da le se so Melchisedek, o svešteniko, to jest prihvatin džaji, penđerđale sro sveštenstvo, o to najbare de vlesoro i ne advale se i dužnost, nego oti vera dinđa desetak. Penđarđada lesir i služba leseno životi kroz akija služba ked resjale ked drinđape o to mariba. A kad te sikljovaja kava. Sikljovaja da, a dva je činjenica koja nepobitno da okova kovaj potereder blagoslovi me oko lestar kovaj poupreder a davajo Melchisedek. Ov toto stih, a kad te isijame nešto, isijamenjeg situacija ko te okolavanuša kola priminena od desetak so desinipe merena. Edevleseno zakoni. Dikaja kola priminena od desetak, a davaju čave elevijasere, sveštenici, on priminena o desetak, ali so desinipe lenđi pa on merena, mule. Ali on, vradinipe o to Melchisedek, i sjemen svedočanstvo, da ov živini. I oko vas pokoščinite si kajme na kavaj. I sjemen pobaro sveštenstvo, o Melchisedek, kolej sjemen ano čavoje levi jesoro, to era nesro čer. Co se kava nepobitno, a da le se so Avram blagoslovin džaje Melchisedeke, a so onda desini pekadikano i njato stika si kajmenjek važno princip. Penela, šaj hem te penelpe,
da hemo potomci Elevijesere, kola lena o desetak, din deo desetak prekalo Avram ašta, kajdi kaja kolil, dao sveštenici dena desetak. To je to Levi. Sarak vaša je razumina, pa nastavinjen te čitina, jer vačeram džo dešto stih. A dalese so o Levije panahinele anotelo pleprada desore Avramesoro, kad o Melhisedek i klistilo anglolende, znači ni o Melhisedek resjaja Avrameli, o Avramole. Oni nelano bedra je Avramese sada la plemenja, tako da kedinđao Avram desetak o Melhisedek sosikljovaja. A dalese so o Leviti već hinele anolesre bedra ovdinđa, savijeka te poenta mangelate motojpe buti jednostavno, ponovo i ponovo ka vas tih vačeramđe, da osvešteniko kova i paloredo je Melhisedekesaro ovi superiorno, oto Aron kovalo, oto pleme, oto čerelevi asoro. A kad te mangelat objasninamđe da vate razumina, jer kaj džala ovsa kava odeljko anulile devlesoro, pre nego sođa je bilo kaj, morate razumina nešto. Morate razumina da osveštenstvo to Melhisedek, a da vaj superiorno upreder osveštenstvo to levitsko. A o Levitija ona dala kolengro sveštenstvo uspostavi me oti Tora imo to zakoni. Očave i adavasi kljovaja, očave oto sa avera plemenja, dešujek plemenja, ondin dže desetak ko Levitija, jer i Tora zapovedinija dva inele micva, zapovest. Tu morate čeredvate de desetak ko čave Levitesere. A da lese lengoro sveštenstvo hinele uspostavi me oto zakoni. Kaj džaja, kaleja, pa tedi kada i si veza između zakoni hemo sveštenstvo. Ako na penđareja kava ka promašine ano but važna stvarja kolakara ka kasnije ano akava isto knjiga olile jevrejenđev tato šero kad vačeri u kolestar soj but važno otkrivenje a da vaj o superiornost sveštenstvo soro Melhisedekesora so se dava važno a da se so vačer domđe ponovo i ponovo ko kavalil dao Ješua ovi svešteniko, prvosvešteniko, ali na ne oti linije levitesiri, na ne čere se oto Aron. Je da vabu teđe nenđe čerela problemi. Sar šajo Ješua to vel svešteniko, ako je oto čere judasoro. Pa odgovori but jednostavno, a da lese so ovna ne svešteniko eto rakoro. Ovna ne, o svešteniko kova premalo zakoni uspostavi me oti Tora. I Tora otkrijinile sveštenstvo, ali na uspostavinle. Ali o to zakoni si kljovajale se o to sveštenstvo, a so se kava mangavate naznači navjera ko peneđe ne, na ne važno i na ne poveznica ki Tora ne mora mete prouči navi prvo knjiga i dujto knjiga i trito knjiga Mojsijeva, pe ponovljeni zakon. Sada la zakon je dvaj završi mene ne više važna na važinena, pa pogrešinea, jer akala događaja ni knjiga o to postanje, izlazak, levitska, brojevi, ponovljme zakoni, on denamen je obrazac, je paradigma, tebi šaj razumina pravilno je Ješua. Iako, a kad je istina, iako i Tora svoju stvari o zakoni na uspostavini Ješua sar svešteniko, isto da vas zakon kova otkrijeni, lesoro sveštenstvo, definišini hemopisini lesoro sveštenstvo ko biblijsko način. A dvaj but važno jer ako davana razumina je svoj Tora otkrijinamđe, onda i Tora sadržini šošelu dešutrin zapovestija, ali isto i si događaja, i si istorijska događaja. Isto sar sodikjamo to Melhisedek i kroz adava istorijsko događaja ti Tora, a men šaj bolje te razumina i služba Ješua. Sirija koji njalne mudro tu da vaka mangete džane.
so o Mesaja čerđa, sa vilesi služba, sa vilesri lesro posredništvo. Jer sveštenici uvek posreduju i nena. Iako je Ješuasro sveštenstvo, a pisco je olile jevrejenđe Magelateva čeramđe da ako lesaro sveštenstvo posuperiorno, onda oko vas ov zastupini isto i superiorno i sole bitno značaj za komlo život hem primena i samo kad razuminava dija primena, samo tad mo dživdi pekao vel transformiši me, jer me kapirav ka veruj navika ponaši nama ano svetlo ti biblijsko istina. I Tora javdije, iak a me na njam talo zakon je torakor, na njam sudi me da lestar, ali istadla zapovestija, kola otkrije nam dže istina. I Tora, akala događaja, dela men razumevanje, sar bolje te razumina i te prihvate na olafio to nevo zavet. Tebi ovaj spuni me silaja od istina, em pripremi me oto božansko otkrivenje da bi razumina rivera. Ako cidea adala stihija od Tora, a hemi knjiga jevrejenđe, tu nakašti potpuno te razumine sa sigurnost, hem savršeno koji o Ješua sočerđa, a soda vama je značini, i so se me šajtovav sigurno da la stvarija, šajtoven istinita uživo od lesesto i on svedočanstvo, a so desinipe maškarolevitija, a desinipe i anđa prava rezultača, a davaj da o Mesija hem lesro sveštenstvo, ka nel prava rezultača, dla prava rezultača, oni pošu kar. A mena ka te završinaja, ano kava odeljko ko dešto stih, ali a ver kurko to dešujek temu dešuduj to stika počina, a oni temeljna da bi razuminaja ko meni njamano Mesije. Hem ko ov hem sočerđa te bi čerla me neve stvorenja. Ponovo kovaka te ver kurkosa but moćno hem informacijono događaj ano je tato šerol ili jevrejenđe i kad i ka sar opisco čuvelo temelj da bi šaj pravilno te dika hem to velamen promeni me životi a da lestar jer piraja na talo pura no sveštenstvo kovaj nele privremeno nego piraja palo nevo sveštenstvo okovakovaj sole večno primena i da lese džio krao dja primena ko vel premi me kaj ano carstvo ede vlesor. Pa mo vremena kino džio ver puti kad i kak ja uzbudljivo istinano je tato šerol ili jevrenđe. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tu te podeli neleja verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de vlese u to lafi. Isto džahar molinaja tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svako kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena pe razna knjige kolasika venemene de vlese o ti istina, hem lese o ti volja. Verujnaja da kojem blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelimen takođe ka priminene de vlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.